Dobar dan, Hajdučki puče i svi ostali u biti ljubitelji nogometa. Eto, Hajduk Rakov 2:2 juče. Baš ćemo se malo osvrnuti na utakmicu i na neke situacije i tako dalje. Rekao bi kakva šteta za ovakav kraj utakmice. No Hajduk po meni u Poljskoj ide po prolaz i to je to. Nema druge. Siguran sam. Svi igrači ostavili su srce na terenu. To je najbitnije. Odigrali su onako kako treba, hajdučki. I uopće ne sumnjam u prolaz protiv Rakova i ulaz u konferencijsku ligu. Ako ponove igru, pristup i smanje neke greške, siguran prolaz, eto, da se uopće ne brinete, ja vjerujem u to i to je to. Možemo malo u utakmici, nema tu previše, vidjeli ste sve, ali Hajduk je prvo poluvreme dobro igrao, pritiskao, kontrolirao utakmicu i poveo preko Šege u 21. minuti na asistenciju na ovoj utakmici odličnog Bambe. Znači, Bamba je lijepo, fino asistirao, Šegu letio, zakucao loptu i to je 1:0 odmah u 21. minuti u najbolje vrijeme i tu sam već mislio da će možda se povući, ali ne, oni su dalje igrali nogomet kakav treba igrat, igrač koji nosi Hajdukov dres. Što se tiče Šege, to je 5. pogodak Šege u europskim natječajima, čime je izjednačio učinak Zlatka Vujovića iz sezone 85-86, kad je postigao 8 pogodaka za Hajduk u Europi. Hajduk je tada stigao, sjećate, do četvrtfinala kupu UEFA. Ali ne sumnjam ako Šega ovako nastavi, kad uđemo u konferencijsku ligu, da će i Zlatko Vujović biti ugrožen, mada ne igrački, ali po tom nekoj statističkom pokazatelju, mada je Zlatko Vujović ekstra, iznad, ali dobro. Budem tu pokazao i sliku toga kada iz ničega, po meni, baš iz ničega, od 27. minuti Rakov zabija za 1:1. Tu se dogodilo par vezanih grešaka koje se nikako ne bi trebale dogoditi, pogotovo kad je pitanja Europa i europsko takmičenje. Znači tu, kao što vidimo, frajer iz Rakova krilo, nebitan je, prolazi, Bamba ga nije dovoljno pratio, nije ga zatvarao, nije ga više mogao stići. Sigurno nije mogao ni presjeći loptu i on je odvukao tu loptu skroz do korner crte i vidite ovamo je Mreli, isto niko, između trojice niko ne pazi na njega, niko ne okrene glavu koji iza njega. Frajer do korner crte ubacuje i Emreli se samo nakloni i to je iz ničega i po meni 1:1. Ali evo, ovo je situacija na kojoj trebamo jako obratiti pozornost u uzvratu. Znači tu ne mogu prvo 2 igrača da im tako prođe i zavrne, a ova naša 2 stopera i tu koji iza njih, da ne prate ko im dolazi za leđa. Znači tu su par vezanih grešaka i
To je to, iz ničega 1-1. To je najgore. I onda idemo odmah preći na drugo poluvreme. Početak drugog poluvremena Hajduk je još bolje, žešće pritiskao. To je donijelo sjajan trenutak za Hajduk. Dalisson u 47. minuti na asistenciji Šotičeka iz prve pogađa za 2-1 i poljud je eruptirao. Eksplodirao, kako bi rekli. To je treći usput evropski gol Dalissona. Šteta što odmah minutu poslije, nakon greške golmana Rakova, Bambin lob nije završio u golu za 3-1. Baš šteta, drago me, majke mi, jučer Bamba odigrao možda najbolju utakmicu u Hajduku, otkad je u Hajduku. I baš bi mi bilo drago za njega da je taj lob pogodio. Eto, mogu reći samo šteta. I tu 3-1 bi bilo, ko zna šta bi bilo kad bi bilo poslije. Ali odmah u 50 minuti opet šteta. Prolazak Hrgovića i povratna lopta na Dalissona na nekih 11 metara, zicer na zicerima, samcat Dalisson kaznenom prostoru na 11 metara. Očito da je malo otišao prema napred, pa nije mogao dobro zahvatiti loptu i otišla je pokraj gola i tu je opet šteta za 3-1. Ako nije Bamba zabio, mogo je Dalisson, pa opet 3-1. Šteta, eto ljudi moji, šteta. I onda što bi se reklo, nogomet je taka igra, ljudi moji, nogomet je taka igra. Ako promašiš, dobiješ, u biti preko 90% slučajeva koje sam gledao u utakmici, baš se tako događa. Promašiš 3-4 zica, dobiješ, to sigurno. I onda, kako to biva, nogometno. U 55. minuti uslijedio je ključan trenutak utakmice. U biti ključan trenutak utakmice. Paraziti onako nabrijan, pun euforije, adrenalina, razumijem ga, ali ne razumijem da radi praktički skoro na centru nepotreban nehotični start i dobiva opravdano crveni karton. Eto, to je kad si puno adrenalina, kad gineš za dres, kad onda i nekad se neke nehotični, nije on njemu išao dizati nogu tako visoku, potrgati u nogu, ne daj Bože, jednostavno, u adrenalinu si, u onom nabrijan si, događa se, igrao sam nogomet, pa znam. Reću što je Paraziti, da li poslije utakmice ili jutros pokazat ću vam što je rekao, tako da mi je stvarno i za njega žao. I eto, ovo je on rekao. Kaže da nije mogao spavati, da je iznevjerio suigrače i klub u koje se zaljubio, želi se ispričati suigračima, stručnom stožeru, navijačima. Jako je ponosan kako su se dečki borili ti zadnja pol sata sa igračem manje, I ovo je najbitnije, jer on zna dobro kako se u slačionici diše. I kaže da je siguran, ko i ja, da će idući tjedan dati sve od sebe igrači da bi dovršili posao i vratili Hajduk u Europu tamo gdje je taj veliki klub i pripada. Eto. Svu sreću ti želim, bio si motor ekipe, sad ćeš imati malo protiv Osijeka, ne protiv Osijeka, u Rakovu pauzu, protiv Osijeka ćeš igrati. Biće zamjene, kogod uđe daće isto sve od sebe, što ti kažeš,
idemo po pobjedu i što ja kažem. Jel' tako? I to je, eto, kao što sam rekao, bio i ključan dio utakmice. Hajduk je od tog trenutka morao potpuno promijeniti način igre, što je normalno. Hajduk je morao tražiti načine kako sačuvati rezultat, a Momčad je pokazala u tom periodu karakter i dugo uspijevala držati Rakov podalje od nekih ozbiljnijih prilika i tako dalje. Međutim, to je puno vremena, kvalitetna ekipa i Hajduk nije izdržao i u 5. minuti, to je najgore, u 5. i zadnjim sekundama sudačke nadoknade Rakov za 2:2. Eto. I to je nogomet. Nema tu, mogli ste, znači mi smo igrali od 55 minuta, jel? S igrači, moglo se to dogoditi u 60, 65, 70, 80. A šta, dogodilo se u 95. Nema. Tu nema prigovora čak, ne znam nekoga, ali evo pokazat ću vam sliku šta se tu događa kod tog gola. Znači, lopta leti, Livaji praktički na prsa. Tu radi igrač praktički, sudac tu je bio igrač ovoga Rakova. Radi blok. Ja tu ne mogu prihvatiti tu situaciju kod tog gola i to kod tog iznenađenja. Sudac praktički radi košarkaški blok Livaji koji bi sigurno došao u posjed lopte, a u nastavku akcije pada gol. Znači radi košarkaški blok. Dončić ide pucat tricu i doći mu primjerice Zubac i radi blok na protivničkom košarkašu, a Dončić lagano puca tricu. Evo, košarkaškom rječniku. Ovo je u nogometnom isto rječniku. Radio je blok sudac da Livaja ne može doći do lopte. I normalno, u nastavku te akcije pada gol. Za 2:2. Ajde, na kraju bih rekao, ne znam, nije da je Rakov je Hajduku iz ruku izvukao pobjedu koja je praktički već bila osvojena. Hajduk je pokazao protiv Rakova da se može igrati, može ga ugroziti i može ga pobijediti. A to ćemo pokazati i dokazati sami sebi i svim navijačima Hajduka, već u uzvratu u Rakovu, da ćemo pobijediti i proći u konferencijsku ligu, ligašku fazu konferencijske lige. Ništa ljudi, ništa moji Hajduče. Idemo Hajduče do pobjede, idemo po pobjedu. Hajduk živi vječno, a nama kako bude. Ništa ljudi, komentirajte što mi mislite o uzvratu, o uzvratnoj utakmici. Lajkajte video i to je to, nemam šta reći, nemam zamjerke na kraju krajeva ni jednom igraču. Idemo dalje, idemo protiv Osijeka i idemo u Rakov. A onda poslije te dvije utakmice budemo vidjeli kakvi smo, od čega smo napravljeni, od čelika ili od cjevčica za sok. Živjeli u meni, pozdrav ljudi, vidimo se u live ili videu ili bilo gdje, vidimo se